Meni je drago da smo se danas našli ovdje i da je povod konačno jedna malo lakša medicinska oblast kao što je dermatologija. Ja sam danas sretna što mogu pozvati naše građane područja opštine Travnik i Novi Travnik na jedan poseban, jedan pregled koji će se dogoditi 9. juna 2021. godine u prostorijama dermatološke službe u Domu zdravlja Travnik u periodu od 8 do 15 sati. Riječ je o dermatoskopskim pregledima mladeža na koži za naše određene kategorije. Dakle, evo, u nadi da će neke naše kampanje euromelanoma biti puno šireg opsega u narednom periodu, u narednim godinama, ja bih ove godine, s obzirom i na epidemiološku situaciju, pozvala one ljude koji se prepoznaju u jednoj od sljedeće 3 kategorije. Dakle, oni koji na tijelu imaju veliki broj nepregledanih mladeža, puno je takvih ljudi. Oni koji su već uočili na postojećem mladežu određene promjene, bilo da se radi o boji, o promjeni oblika, veličine, eventualno krvarenja iz mladeža, i ona kategorija ljudi koji su se susreli ili već, ili imaju trenutno nekoga ko ima ili je imao maligni melanom. Dakle, neko ko u porodičnom zdravstvenom kartonu ima nekoga sa ovom dijagnozom. Maligni melanom, statistike pokazuju, jedan je od dosta rijetkih karcinoma ljudskog organizma, no daleko je najagresivniji. Upravo iz tog razloga ta nastojanje da se svijest podigne. Njegova stopa izlječenja izuzetno je visoka ukoliko se on pravovremeno otkloni, odnosno rano dijagnosticira. Nažalost, nije rijetkost da jedan određeni broj naših pacijenata dođe na pregled dermatologa i tek onda prizna da je određene promjene na mladežu primijetio puno ranije, ali im nije davao na važnosti. U takvim slučajevima ovakvi maligni melanomi, onda kada se konačno postavi prava njihova dijagnoza, već su se proširili. I evo, upravo iz ovog razloga euromelanoma kampanja. Ja se smatram prilično sretnom u okolnostima koje su nas sve nekako, nikog od nas nisu zaobišle. Ja nisam bila odstranjena iz svog faha. Dakle, radila sam cijelo vrijeme svoj posao i jako sam smatram se privilegiranom na neki način, zbog toga istovremeno saosjećam sa svim onim kolegama koji su bili na prvoj liniji. Meni je drago da u ovom času, kako je broj, odnosno pad novozaraženih obrnuto proporcionalan mojim pregledima, ja sada imam jako puno posla i evo, sretna sam zbog toga. Ja bih samo još jednom podsjetila da ćemo 9. juna raditi besplatne dermatoskopske preglede u Domu zdravlja Travnik na dermatologiji, da naši pacijenti koji stanuju, žive na području opštine Travnik ili Novi Travnik mogu doći bez uputnice, bez knjižice, dakle ne moraju čak imati ni ljekarsko ni zdravstveno osiguranje ukoliko ga nemaju. Bitno je da sa sobom samo ponesu svoju osobnu, svoju ličnu kartu. Najave se prethodno na naš broj telefona koji imamo. Tinejdžeri koji budu dolazili, maloljetni, da budu u pratnji staratelja i djeca također. Drago mi je da ćemo se vidjeti. Također bih se ovim putem zahvalila prije svega Domu zdravlja Travnik na mogućnosti da se ova kampanja ove godine, s obzirom na date okolnosti, ipak dogodi. Zahvalila bih se predsjednici euromelanoma kampanje za Bosnu i Hercegovinu, doktorci Hani Helpikangas iz Sarajeva, na pozivu da evo i Travnik ove godine bude dijelom kampanje, i naravno zahvalila bih se našim sponzorima, našim prijateljima iz farmaceutske kuće Vichy i La Roche-Posay na edukativnom materijalu i na kremama u testerima koje ćemo i ove godine podijeliti našim pacijentima.